gihapit aga nga makakaya naton it mga problema. Turo hitluha papahiran hinpanyuhan kalipay tungudan mga hingyap. Nang babayaan ang mga sayop sa kulugpisan usahay nahuhulok. Magawas sa kahon an gugma para ihatag hakadaman. Waray sobra, waray kulang. Laom hakadaadlaw ipapaabat para hangatanan nga kabataan mahingato nga kaupayan. Kumusta ha ato ni kasiko taklubano nga di hinti arabot bago nato nga paglao. Mauping nga agad takloban, mauping nga agad takloban, mauping nga agad takloban, mauping nga agad takloban. Maupay nga aga haakon haimo nga naiya sa bayan tahin pamahaw kada tagsa nga pamilya atong pagistoryahan nga naton harampangan mga plano wa kinabuhi nga hingyap naton matuman hakada sidlititong sirak may dapaglaong papadisan tapahiton kape nga tirimplahon nga naton ginaandam milalatag na halamesa magahataging kusog kalamrag bago nga pag-asa aton nga tanan maihanagin ni hinulak kaupayanhan kada tagsa ginpapamulat sabay nga diya amon para mo masabdan bisan nga kakurian di kita pagpapabayan sanglit igasi ko nga taklubano na yaw kahulo padayon tait mga buruhaton nga dat maghulo maging agresibungan sabayan tapaning kamot adi na sangkay maupay nga agad ti arabot. Mauping nga agad takloban, kumusta na iti mo kabutangan? Ayaw kahulog may bago nga paglaong diri mabaya tunay na nga ugod. Mauping nga agad takloban, maginano pamanit kabutangan. Ayaw kahulog may bago nga paglaong na magdadarahin lamrag ng kabubuwaso. Habag padayon tatadlaw akin kung kumusta kung mabat man kitang problema ato na ang tusol diri kita papabayan permanente may da tsansa agi karasa sangkay maupay nga aga kita ko nigaya ka nakada nato pagtatapo dungan ng talang kalipay bisgano pa kasagipo kita tong ginaagian bisano nga kakurian diri paturuturian permi ka pamamatian dila kami pwede ya amo sumabay mga igkasiwari kita magbuburobligay ti abot na haato nan lamrag sobrang kaupayan maupay nga aga amot magiging tulay sanglit igkasi kung nga taklubano na yaw kahulo padayon tait mga buruhaton nga dat maghulo maging agresibungan sabayan tapaning gamot adi na sangkay maupay nga aga ti arabot. Hiraya, hiraya, hiraya. Yes man, maupay nga aga aton nga tanan magmakuri magkabutang abanting ang padayon nasta magmalinang puson kita tanan na hihimuan ni paagi sanglit diri mo angay karangan timo kinabuhi paghinomdom kun may dagabi may daman taaga kun may pagsirom may daman liwat kabawa singabot at tsansa ngikita na tagan pa hinpag nga paglaungan pag nga aga. Mauping nga agad takloban, ayaw kahulog may bago nga paglaong diri mabaya tunay na nga ugod. Maupay nga agad takloban, maginano pamanit kabutangan. Ayaw kahulog may bago nga paglaong na magdadarahin lamrag ng kabubuwason. Maupay nga agad takloban, maupay nga agad takloban. Ayaw kahulog may bago nga paglaong diri mabaya tunay na nga ugod. Maupay nga agad takloban, maginano pamanit kabutangan. Ayaw kahulog may bago nga paglaong na magdadarahin lamrag ng kabubuwason.